Hello friends, welcome back to our channel Learners Hub. The students who are new here, I like to inform that we are discussing about the previous year question paper of APSC prelims exam. And we start our discussion by taking paper from 1997 and choose the topic Indian Modern History. This is our third lesson. And if anyone didn't watch the previous lessons, just go through that one for better understanding. So let's start. The Sikh state of Punjab was annexed to the British Empire in the options are last quarter of the 18th century, first quarter of the 19th century, second quarter of the 18th century or third quarter of the 19th century. Sikh সাম্ৰাজ্য মানে পাঞ্জাব কেতিয়া ব্ৰিটিছৰ অধীনত আহিছিল and the correct answer is option C, second quarter of the 18th century. মানে পাঞ্জাব ব্ৰিটিছৰ অধীনত আহিছিল 1825 চন আৰু 1850 চনৰ ভিতৰত. Actually British annexes completely Punjab in 1849 after the second Anglo-Sikh war. If they asking for the year, then the correct answer will be 1849. Let's know something more about how British India annexes Punjab. Annexation of Punjab to British dominions in India in 1849 by Lord Dalhousie, followed by the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839. Let's know the background. In 1844, British troops moved to the borders of the Sikh kingdom. When the Sikh Punjabi army crossed the river Sutlej into the British territory in December 1845, it was seen as an invasion and Lord Hardinge declared war, and the first Anglo-Sikh war ended in a British victory. Dilip Singh was allowed to remain as Maharaja, but the British took over the administration of the kingdom, and Henry Lawrence was installed at Lahore as the British representative. Resentment of British rule led to a revolt in Multan in 1848, whereupon the Governor General Lord Dalhousie declared war for the second time. Most of the Sikh guns had been captured by 1846. The army was considerably reduced in size and defeat came within a month. On 29 March 1849, Lord Dalhousie annexes the Sikh kingdom to the British crown. British আৰু Sikhৰ মাজত টোটেল দুখন যুদ্ধ হৈছিল. First Anglo-Sikh War আৰু second Anglo-Sikh War. First Anglo-Sikh War was in 1845, য'ত ব্ৰিটিছে শিখসকলক পৰাস্ত কৰি পাঞ্জাবৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নিজৰ হাতলৈ লৈ আহিছিল. সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড হাৰ্ডিংছ. আৰু সেকেন্ড এংলো-শিখ ওৱাৰ সংঘটিত হয় ইন 1849 এণ্ড ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কমপ্লিটলি এনেক্স শিখ কিংডম. সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড ডেলহাউচি. Let's talk a little bit more about the annexation of British of Indian state. ব্ৰিটিছে কেনেকৈ এখনৰ পাছত এখন ৰাজ্য নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল. Let's talk little bit about it. ব্ৰিটিছে প্ৰথমে খুপনি পুতে বেংগলত, তাৰপিছত মাইচুৰ, তাৰপিছত মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যত আৰু একেবাৰে শেষত শিখ সাম্ৰাজ্যত, যিটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ. মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে এখন টেবুল প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিছোঁ, য'ত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত কি যুদ্ধ কৰি ব্ৰিটিছে নিজৰ খুপনি পুতিছিল ইণ্ডিয়াত, তাৰে অলপ বিৱৰণ আছে. So let's start. British fought two numbers of battle to conquest Bengal. Battle of Plassey and Buxar. Yet Plassey spelling to ভুল হৈ আছে. Kindly correct it by yourself. It should be Plassey. During the time period from 1756 to 17
1764. Then British conquest Mysore by fighting 4 number of Anglo-Mysore War. Then Marathas by fighting 3 number of Anglo-Maratha War. And at last Sikh by fighting 2 number of Anglo-Sikh War. In 1757, in the Battle of Plassey, British East India Company defeated and killed Sirajud-Dowla, the Nawab of Bengal, with the help of Mir Jafar. Mir Jafar was the traitor, যি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল Sirajud-Dowlaৰ লগত আৰু বেংগলৰ নবাব হোৱাৰ আশাত Sirajud-Dowlaৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি ব্ৰিটিছৰ লগত হাত মিলাই হত্যা কৰোৱাইছিল। After the war, British made Mir Jafar the Nawab of Bengal as a reward for helping British. কিন্তু পাছলে মানে 1760 Mir Jafar was replaced from Nawab post and Mir Qasim was made Nawab because Mir Jafar was not able to pay tax to British and try to be independent. Later on, Mir Qasim also tried to be independent and failed to give the British the money they expected, and he was again replaced by Mir Jafar. Don't confuse with Mir Jafar and Mir Qasim. Mir Jafar was the traitor, the first one, and Mir Qasim was the second one. Okay? কিন্তু এইবাৰ Mir Jafar বেংগলৰ নবাব হৈ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে আৰু আৱাতৰ ৰজা সুজাউদ্দৌলাৰ লগত লগ লাগি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে। এই যুদ্ধখনকে বক্সাৰ যুদ্ধ বুলি কয়। এই যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল 1764। British East India Company defeated both of them, and under Treaty of Allahabad, Diwani rights, mane tax collection right, was given to East India Company, and that way they conquest Bengal. Let's go to Mysore. There are total 4 battles fought between British and Mysore. First one was 1766 to 1769. Second one in 1780 to 1784. Third one in 1789 to 1792. And fourth one in 1799. All are known as Anglo-Mysore War. The first war fought between British East India Company and Mysore King Hyder Ali, father of Tipu Sultan. সেইখন যুদ্ধত হায়দৰ আলীয়ে বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিছিল, কিন্তু পিছৰখনত মৃত্যুবৰণ কৰে। 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ এংলো-মাইচুৰ ৱাৰ সংঘটিত হয় টিপু চুলতান আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত। শেষৰখন যুদ্ধত টিপু চুলতানে মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু মাইচুৰো ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহে। তাৰ পিছত আহিল মাৰাঠা। বহু কেইখন সৰু সৰু ষ্টেট লগ লাগি বৃহৎ মাৰাঠা সাম্ৰাজ্য গঠিত হৈছিল। যেনে গোৱালিয়ৰত সিন্ধিয়াই ৰাজত্ব কৰিছিল, বাৰোদাত গোৱেংকাৰে, ইন্দোৰত হোলকাৰে, নাগপুৰত ভোসলেসকলে, পুনেত পেছোৱাসকলে ইত্যাদি। Sahuji, Shivaji, Rao, যেনে বাজিৰাও are the key persons of Maratha Confederacy. মুভিখন চাই চাগে বাজিৰাও মস্তাংগী নহয় জানো? বাৰু। First Anglo-Maratha War was fought in between 1775 to 1782. Second Anglo-Maratha War was fought in between 1803 to 1806. And third Anglo-Maratha War was fought in between 1817 to 1818. আৰু এই তিনিখন যুদ্ধৰ অন্তত মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যও ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ তললৈ আহি যায় আৰু অৱশেষত শিখ সাম্ৰাজ্য
যিটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিখন যুদ্ধৰ অন্তত সাধাৰণতে কিছুমান ট্ৰিটি চাইন হয় দুই পক্ষৰ মাজত। সেই ট্ৰিটিবোৰ এটা বেলেগ লেচনত একেলগে আমি ডিছকাছ কৰিম, তেতিয়া তোমালোকৰ মনত ৰখাৰ সুবিধা হ'ব। So, thank you and do subscribe and like our channel. It gives us lots of motivation. If you have any doubt, write it down in the comment section below and I will try my best to give the answer in time. Thank you once again. Bye bye and have an awesome day.